Ya phawo gri khasal teika tolawa sokhaijak bwskangni 2023 Bidhan Sabha chongmarini horjalai ninangjak hasteni thangrang kami agolini chabi saboni yago ongnai khaksa bwkhak Montri Okra Biplab Kumar Debni ek Tripura Shreshto Tripura te khaksa bwkhak Bubagrani Greater Tripura lai edishi amsaiwo BJP ni extra mileage ongoi basajak BJP ni State Vice President Patalkaina Jamatia ni Greater Unity ek Tripura Shreshto Tripura ni naharmungo luko hamjak mungmanai tongo Montri Okra Biplab Kumar Deb te khaksa bwkhak thansa ni khorango one last fight Greater Tripura Land ni chobao edishi amsai ninangui tongo Bubagra rungthungni o batailai mongo assembly ni rangchakni khurigo sabo achukno abo jorasimi no kok sanai bwskang 2023 Bidhan Sabha chongmarino naharoi salbrum brumno baibai tongo kebengnai bodol rokni nukho Montri Okra Biplab Kumar Debni samungno khafurjagoi BJP ni bana romoi tonglayo juda juda thaiwo sangrong salo haino hai MP Mondolni 182 nukhongni 567 voter BJP bodol kranglaikhya aboni bisingo 85 nukhong Tripura Motha 73 nukhong IPFT te CPIM ni 24 nukhong BJP ni bana romlai phaikya bodolna hamjagoi phainai rokno bodolni bana yafarei bana totra kanroi khorogo thupi thubroi lam soglaikha BJP ni MLA Rampodo Jamatia BJP ni State Vice President Patalkaina Jamatia akosang Bureau Report Kokkhorang